atanga msikiti ligugunyi hani do litiha bola tiha do kane tumihisa saka jahisa hawa ya amani eza jirindi opera sumbushu hanjata waswalani au kana imamu gena pupa au gena khatwa takuna al-amira yani gena harara ngudua azuzikauda bidia ba waswalani eza dunga hindi hajina takbira tonane oloka jina mfukari ngari hudunga opaza hapa bazali bomboya mazi eza sasa na hindi eza sasa oloya kana bidia reke ya vili ya jina takbir قدر هاتا نزيما والو نادا حتى زيرو عايزيني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مدي المبارك. أمنوجا فرصة فرصة الله أبو نمبوش لأني يدينجيبا مهان يندوكا هونغ مدونغا وما بيجانو وقت نورزان باو. نمبوشيني كان عارفون قلت من جماعة رنغوا إن شاء الله بإذن الله الكريم. idin baraka nyanduka ngamjondao mamalawani yani amina hadisa kada jeriambi dodar tanabahiri hunde zabira umjin hunu wasalaid sha ebe yaho ikiri bake jakiri mimi ngamtuhamba wala ndoka udako swaliziwa aidi yaho ikiri shay bakisha yako swaliz aidi hakira ke jakiri ikatse namna yin ya imamu ulukaya jena set takbir hajara takbir namone Allahu akbar الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم nastalipe ngasila mzee wa hatu wala mjomba hatu delijuka ya wala bimba ya hatu deheli ya johirenga harabu kana nani uliona dhamana leo ya serikali na jambo hizo sharia ya mbao emananga wao wenyi edini mimi ngamindae wa dini na beza dini wa politiki ya beza politiki wajawe shirtabisha uhindi dukana mufti al-akbar hakaho dungani mahe au wakabala ngaparubuka wasomu wajomelo zaidi wakabala wabuna zinongo zinu ewamba walu mimi nsarma hadisi hiyo ngarjiyo harime raka ya bili raka ya bili kawajin hada takbir Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin yani ngabo journaliste aparambukana komorifini wala komor perdu ngaminda nsumu ngamuhonizo hambasha yani izo kawdoro nao ngajusubuta wanga mjusubutini jitamkena bokana komorifini c'est ça le pays est-ce que balondu wala ya hawirengwa ndokwenda mroni yajilaka wahenda mroni baso warenda dunia ni katsiza ukahombela wadu wende mbeboni bazela sumani baza mnyezi muna utemdoni waweche kama mkartso watu titinga rujwa ukane kanga salewa ngaidi si wona imamu yeudene takbir fukare kartso wajinu hajo aizo leo ngamjina afanya kinyume haina mrulodi wa hensi hiyo Mwenyezi Mungu jomtaharimu mrwa jahannama biidhnillahi ta'ala na izo ratimi ya dua ranjami ya dua watu henda mroni ujozo ambao bazali